Maya pa bengi po kaya katamugan, solemnidad ng Maria, hindunin Diyos, pagmasusyantaya po, ngayon bengi. Pagkabetala po king kaya katang kapag masusya ring makatuking intensyones, para king kapasalamatan da ring makatuki, all mandated organization, Eddie Baby Zamora and family, Mr. and Mrs. Marlon Rose Garcia and family, John Ray Michelle and Davina Abalos, Rainer and Aurora Razon and family, Niedo family, Miklat family, Hara family, Elmer and Anita Cura, Seni David and family, Sally Cuevas, Nicolo Monterrey, and Brent Luke Garcia and family, Aida Capis and family, Lino and Serrano family, Lourdes Pineda and family, Encarnacion Intal Garcia and family, Lito and Lori Sapanta, Marlon Joyce and Ira Takdol, Roel and Regina Villarin and family, Ray Aida Calaguas, Angie Salvador, Francis Salvador, Tanweco family, Texon family, Solatorio family, Mr. and Mrs. Genesis and Jinro Rodolfo, para king kapasalamatan king aldoning kebaitan daring makatuki, Noel Maspat, Nel Villagas, Joshua Gomez, para king malagwang kayadwanan daring makatuki, Nicole Angeles, Nerissa Tolosa, Edgardo and Beth Palo, Mark Homer Munoz, Herminio Linet Nucum and family, Eleanor Ventura, Jeremy Robes, Arman and Mariette Nang, Rosana Reyes, Jimmy and Inday Santo Domingo, Patrick and Sara Gocuenco. Para king malagwang kapaldanan daring makatuki, Edelberto Boyong Pineda Jr., Estelita Ventura, Chopilo Ferrer Sr., Chrissy Webster, Kristen Rain Rugayan, Manolita Pasyon, Maria Christine M. Santos, Enya George, Camille Gozon, Anthony Chase Coco Gozon, Pat Ajos, Henry Swing, Rionico Salvador, Leofor Razon, Nino Sainoa, para king malagwang kapaldanan daring makatuki, Lamberto Panlaki, Alejandrina Benabacho, Rosalita B. Torres, Eric Jimenez, Maria Regina Dizon, Divina Gracia Carbunco, Edel Umlas, Gloria Panlilio, Ernesto Dizon, at hanggang kakaluguran at kamag-anak ama sakit. Para kingalang hanggang kapainawan ding kapatatamong mayang unabye, Filmer Abrahano, Elena Miguel Tolentino, Luz Montemayor Miguel, Roberto and Eduardo Kerr Galang, Carlos Antonio and Bob Ryan Kerr S. Galang, Gracita Galang, Deogracias M. Galang, Benjamin Capis Sr., Evaristo Lacson Sr., Catalina Lacson, Teresita Tersing Capis, Jolinda Viray, Marieta Villanda, Dionisio Villanda, Jimuel Villanda, Aurora Beltran, Ricardo and Remedios Lino, Eliseo and Anisha Miranda, Daisy Chay Pajardo, Rosita de Guzman, Roelio Liwanag, Democrito Aison, Joel Galang Clemente, Araceli Canlas Macalino, Federico Magat Macalino, Remedios Saldana Calilong, Rico S. Calilong, Mara Calilong, Rita Calilong Hurtado, Faustino Santa Maria Jr., Luciana S. Solalia, Elena Parico, Vicente and Ellen Tamtangco, Alex Resurrection, Alejandro and Milagros Resurrection, Maria Teresa Morales, Magno and Francisca Hipolito, Ruby David, Hector David, Melinda David, Jose Pasamonte, Rosita Pasamonte, Linard Dungo, Jennifer Lane McKay, Rolando Gilas, E.G. Gilas,
Noriel Naga, Angel and Lucila Rason, Raimundo and Patrovinia Salvador, Victor Heather Salvador, Corazon Antonio, Maria Dominic Teres Texon, Aurora and Modesto Texon, Crispin and Marcelina Texon, Josepina and Dale Clarkston, Gracia and Guillermo, Jose Capis Sr., Trinidad Capis, Teresita Capis, Reynaldo Capis Sr., Maria Paz Capis, Arnold Capis, Liana Gil Ocampo, Bonifacia Espinosa, Rogelio Leticia Carbunco, Pio Elma Dani Rodolfo, Anacleta Mamerto Carbunco, Juliana Carbunco, Nelson Garcia, Adelaida Gelang, Dionisio and Magdalena Ferrer, Leonardo Loremas, Marcela Cruz David, Apolonia Galang, Esteban Galang, Purita Galang, Juanito Ferrer, Antonio Ponce, Elisa Ponce, Ricardo Jr. Ferrer, Nenita Ferrer, Chodora Ferrer, Chobaldo Vicenta, Maria Luisa Judilla, Reina Aileen Calaguas, Isidora Valentina Calaguas, Raul Kiambao, at ding sablang kaladwaking purgatorio. Talakad tamo po at makyabe ikantay dalita pamuklat.
kilagyon ng igpampo ng anak, panibanan ng Espiritu, Amen. hindi no manatili kaya kayo nga, At kaya ka, antimurin. maya pabengi po. Maya pabengi po, amo. Pasalamatan tayo in Diyos kayong 2023, king banwang umena mong mayari. Panalangin tayo yung bayong banwang daratang 2024, maging isang mas magrasya kay katangan, kalog kagom ning ginu kikatang biya. Pagselebran tayo ngayon ng solemnidad ng Maria, Indo ng Diyos. Kaya pakilala kay katamo, king kasalpantayanan king igpa, kapakumbawan lub king kasuywan, at kayang katapatan kang Isus, kayang anak. Karing panahon may kasalata mo at may kulang, si Siyantala po rin kaya katang kasalanan. Lakwan tano kaya ning mayaring bayong banwa, lumang banwa, manta magkakapagumpisa king bayong biye. Itangan po, Magumpisal ko, King Diyos, sa mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad. Huling may kasala kong bina, King isip, amano, at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinita, ipanigapuko, kan Santa Maria Kapilanman Birhen, karin sablang anghel ampon santo, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, King Diyos, sa ginutang. King Diyos, sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamot, king pakapatao, daring kasalanan tamo, dala ng tangan sana, kimbiye alangango. Amen.
Manalangin tamo. Kinakantala po rin kapasalamatan tamo kayong milaba sa banwang iting 2023. Kinakantang po yung intensyon tamo kayong daratang banwa 2024. Kinakantang malalam mapanalangin at kayaduanan kayong Ginoo. O tapat at magligtas ming Diyos, kapamilataning tangunang Maria, ban maging induning anak mo, misa poking kang kapatawaran, kanwanan at bayong biye. Ipagkalugme kay kami kasalpantayanan ng Maria, ban kapamilatan ng parati keng malapit kang Jesus, agyang king karalumduman ng kasakitan. Ban ayat at miya karim pakakalulu at magdididili, ingkay ang kayatawan, at bendisyonan mo kami, kapamilatan ng Kristo ang Ginumi. Amen. Ing liturhiya ning amano. Pamamasang ibad, king libro ting bilang. Nganan Ginoo kang Moises, sabyan mo kang Aaron at karing anak ng lalaki, king iniya ing sabyanda, ning babyere ing bendisyon, karing memalena ning Israel. Panwanan ako sana ning Ginoo at ingatan, aslaga na kayo sana ning Ginoo, king ganaka, at maging malamya kay kayo. Manano na sanang lingapa na kayo ning Ginoo, at pagkaluban kapayapan. Makanyandeng sambitlan ing lagyo ko, karing memalena ning Israel, at panwanan ko la. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. O Diyos, lulusan mo kami at bendisyonan. Aslagan mo kay sana king lupa mong malam. Ban ing meto sikluban, abalo na ing kaya kang kaburian at ing pagkalog mong kaligtasan. Bustan mo lang bansa, tumulala at dalit masaya. Uling alang pamangabiran ing kiyakang kayatulan, karing sablang balayan, at kiyakalang patnubayan. Manano na sanang dingtaw, o Diyos, ika ing karelang purian, ika sana ing purian ning meto sikluban.
Pepanwana nakatamungan ning Diyos, sana igalang det pitakutan nuka rin man. Pamamasang ibat, king sulat ng San Pablo, karing tao, Galacia. Inyang miras na ing mituldong panawon, tinupod nening Diyos ing kayang anak. Mibayit yo king metong ababay, at mibebeyo lalam ng upaya ning batas da ring Hudyo. Banalang at busan, detang at syuking sakop na ning batas, ban malyari tamong maging anak na ning Diyos. Anting katunayan, king ikayupin, anak na kayo. Tinubod nening Diyos ing espiritu na, ning kayang anak, karing puso tamo. Tatang, kanakong tatang. Uli na niti, anak na kayo ning Diyos, e na kayo alipan. At nung ing Diyos, gewa na kayong anak na, ibyan na kaya kayo ing sablang mga yentulid, karing kayang anak. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Talakad tamo po ban parangalan ing mayap a balita. Itamongan po, kanitang minuna migsalitaya in Diyos, karing kaya katamong pipumpunan kapamilatan ding propeta. Ngeni magsalitaya kaya katamo kapamilatan ning kayang anak. Ing Ginoo manatili kaya kayo ngan. At kaya ka antimurin. Pamamasa king may pabalita ag pangkan San Lucas. Ligaya kaya ka o Ginoo. King ding pastul may malagwalang meko at atagpuan day Maria ang pong Jose. At ikit daying bingot makakera king lalabangan. Panakit daying pastul ding bingot, belitara karela ing sinabi daring anghel tungkol kaya. Ading sablang may karamdam king balita daring pastul, may nga pamulala lang emunano. Mitanam lareting bagye king pamisip ng Maria, at pibuli-bulaya na la tungkol karete. Mi balik la king marangle ring pastul, kamben kapurian king Diyos, ulining sablang dimdamda, ampon ikit. Makayakmangan king sinabi daring anghel karela. Kalabas na ning Paromingo, inyang miras na ing aldo masirkumsisyon niya ing bingot, pe malagwan da ing Jesus, ing nagyong binye na kaya ning anghel, bayo ya pa mi pangagdi. Kapatating may pabalita, ing kaya katang kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Kilagyo ni Gigpa, po ng anak, po ng Banal na Espiritu. Amen. Kanita pong seminarista kami in the 90s, ating commercial. Commercial ya po ng
kaya po sapatos. Ako naman po promote, pero commercial na ning Adidas. Kanita rin commercial, talagang pakaisipan dala paka-design dala, uling makuyad buing oras, uling maling mag-commercial. At pakaisipan dati, at uling nanita, masanting na po rin concepts to da. Makanya niya po itang commercial ng Adidas in the 90s. Uling pong dewari, ng Adidas solo doreng sports athletes na po. Ilang mo muna nga na nitang line, season's end. Nangyari mo, itang championship, pagit nila, then may champion, ano kaswelo, but they end, mayari la rin. Then ken basketball, ken football, ken tennis, ken may aliwang klaseng sports. Seasons end gan. Kaya ba't kadwa na ng pemakit? Then po mga galing coach, may nga tuwa na. Coach ken basketball, coach ken rugby, ken football, ken tennis, at may aliwa pang sports nga na coaches retire. Pepakita lang mga tuwano rin ang biyasang leader ng great leaders of sports. Kaya ba't pepakita po rin mga galing players? Ken basketball, ken tennis, ken golf, ken football. Kaya ba't sinabi na superstars fade. Ayan na yung sikat atleta. Then kahit tutuwa nila naman, no akit. Kabat bigla yung manabuhin kay, bigla yung manabuhin sapatos sa Adidas. But the essential remains. Itang magbayo. Magbayo lang rin players, magbayo season, manaliwala po rin coaches. Pero isusulod na may nasa parewya mo. It is essential to the game. Karugalang kapatan magbayo yung banwa. Madakala pa magbayo, ngeni. Burita mo pinpanay bayo. Potangita mo sasalitang bayong cellphone, bayong imalan, bayong saken. Deng bayong gamit. Madakala magbayo. Pero sana akilala tamo nung naning manatili what remains. What is essential? Potang sinabi tayong essential, detang baging magbayo at manatili. King Japan at ilangaw sa na Sakura Matsuri. Kaya po Matsuri. Cherry Blossom Festival in Japan. Nanya po yung Cherry Blossom. Cherry Blossom, mga regulang tanaman pero den bulaklak na maputila. May nasa almost more than 1 month lang mo mag-blossom. Bandang late March hanggang early May. At potang May, halos sala na po kanita. Ano kasanting? Cherry blossom, maputi lang ang kanita. Pero datang panahon, mag-isan lang. The leaves go, but they will continue and they will come again. Nothing is permanent. It will change, but it will come again. Potang dintang kaking Japan, mid-May, alanaw po rin ang cherry blossom. Pero, mawalaga, balo da rin hapon, next year, magbalik lang. Haiku nga da, when cherry blossoms spread, there are no regrets. Kapay sayang, uling datang panahon, magbalik lang mo rin. At ipo may ito nga philosopher, Greek philosopher, lagyo na Heraclitus, nga na, the only thing that is permanent is change. Yung meto mong bagang siguradong atyo, yung pamagbayo. Tutwata mo. Miminata mo. Diyan gamit mo, maluluma lang. Diyan anak yun, mag-graduate la rin. Diyan anak yun, ating mag-abroad. Ating makisawa. Ating lumipat lugar. Muketi kaya mong baryo. Magbayungan po. Eta po mamaraw ka ng pamagbayo kimbye. We have to go on and move on because the only thing that is permanent is change. Pero maulagay sipan tamo in pamagbayo ng ating bagay manatili. Then ako halimbawa, ing lugod at katapatanan ng Diyos. In Diyos magbayo. In kayang lugod at katapatan kaya katamo. Pwede nga kalingwan may nga pong gino. Pwede kayong pabanwa, misan kasimbo. Kaya may katadwa mo, Pasko ang po Pangini.
Pero for the rest of the year, akaliwan may nga po Ginoo. Busy ka, mag-obra ka, mako ka, magbalik ka kayong gagawan mo. Pero nga po Ginoo, manayaya, magbayo. At po tatin ang problema, po pakadibdiban. Gawan mo nagyuyo, pero kay Bananita, let God take care of itself. O hindi po yung tandaan nyo, there's God, and you're not Him. Ating Diyos, pero liwa naman ikita. Nya, uling eta mo Diyos, nga tatalnan, ng ugali na rin tao, buri may magbayo ita, buri mo may palitan ita. Eta mo po agyo. As long as we believe in God, let Him be God, and let us follow Him. Paborin yung Diyos, siyang bala. Ita mo, gawan tamo mo yung agyo tamo. Nga na po nitang American writer and novelist, yung lagyo na Ernest Hemingway. There's nothing noble in being superior to your fellow man. Truly nobility is being superior than your former self. Ala nang manapag maragul po tang mas biyasa ka, maragal ka kare kay abe mo. Ala nang man pag maragul kanita. Intunay mo pag maragul po tang impangatao mo ngeni mas masalesaya kaysa napon. Okay, milabas. That is our struggle. Agyuta mo that we can be better than yesterday, and our tomorrow will be better than today. At po meto nga writer, siguro din dam yun yung lagyo na po J.K. Rowling. J.K. Rowling po, iya po yung writer nitang meto nga libro, maging sine. Itang mikwal tayo uli na nita, ne po. At ketang libro nga ito, giyawa deng sine, sunod-sunod niya series. At J.K. Rowling, yan po yung writer. Pera nga lande po, king Harvard. Dinendeng honoris causa, doctorate as king literature. At kay ba't po niya tang pera nga lande, uling niya tang miras na king karangalana, nung aliwayang peka makwalta, metong yung rin peka makwaltang writers, susulat. Neta pong pera nga lande, dinendeng award, dinendeng honoris causa doctorate, naman po pera nga lang ni sarili na. In kinuwento na, itang kabiguan na. She did not honor herself, but she talked about her failures, their mistakes, and her struggles. Then ako halimbawa kay sinabi na niya, buri ko nga na maging kong writer, kumakong literature kay college. Labisa rin pengari ko nga na. Sabihan na rin pengari ko, ala naman may kakwalta kayong literature. Ala naman may kakwalta ka rin susulat rin ha. Ay, kami kakwalta kayo, mga lulu ka kayo ha. Kaya ba't may in love ko ha, natin guliguran na lalaki ha. Ay, sabihan na naman na yung pengari. Ay, may laluguran yan. Lupa yung eto to, lupa yung paglokohan na kanila lalaki ngayon. Pero liguran kaya pa rin po ha. Kaya ba't ning mapila na panahon na ustula rin pengari ko. Ala kong obra, ala kong pera, kalulu ko, and I was a single mother. Likwan na ako nita lalaki. I was one of the poorest person in London. Alayang obra, alayang bale, iba tatin niya nga nakalayang asawa, alayang pamilya. Nga ala na akong pagmaragul. Ala na akong bakit ka rin aluan taong agawa ko? I'm a failure. Nga na. May bagsak ko talaga, kimbiya ko. Pero bali po, sabi na, when you reach the rock bottom, there is no way but up. Bali po yung rock bottom, kita po tayo may bagsak ka, nga naman may bagsak ka ganyan. May bagsak ka. Kabat may bagsak ka pag mas malalam. Keta lalam, keta flooring. Kabat may bagsak ka pa keta. Kabat may bagsak ka pa keta peka lalam. Kabat may bagsak ka pa ketang mas malalam. Ala na kang bagsak ka na mas malalam pa. Ingaws lang nita, rock bottom. Baga mo kayong dagat, yan ang peka malalang parte din dagat. Potang disan mo nita kayong kababan, kaya kang sitwasyon nga na there is no way but up. Ala na kang aluang puntalan nung emo payangat. O ito yung maging karanasana. I reach my rock bottom. Sagad na ako, kaya ka na akong kamal yan. At ka na akong kakaluluan. At pagumpisan ng sinulating kayang libro at kanita may ginyang sikat.
at may ganyang matagumpe. Pero tinggap na, yung kayang milabas. Na po sa salikot, na pagkaila. Kanitang parang alande, kinwento na, yung kayang may gimbye. There are no mistakes actually, if you have learned the lesson. Ang gamit kamali ka, pa magkamalita, nung may biyasa ka, kaya pa magkamali mo. It is just a stepping stone towards what is right and what is proper. Ikay po yung writer ng J.K. Rowling. At it is difficult when the times there is wisdom when you are just remaining in your comfort zone. Masakit po talagang mabiyasa tamo, king malala makabiyasnan, potang manatili tamo kung biyata mong komportabli. Nanitang biyata komportabli, itang familiar, nagkembale. Nanong course na, nanong course na nga na, BS Chem, nanong BS Chem, chemistry nga na, kembale nga, kembale mo. Kasi komportable mo kembale, di ba? Bisang lumuwal mag-aral, bisang magsapalaran man tunobra. But you will never achieve anything unless you go out of your comfort zone. Remember that necessity is the mother of all invention. Putan talagang mangailangan na kasana, talakaran mo lang rin pengari mo. Dahil anak mo, lalo na rin mangailangan. Yung tunay tagumpe, aliwa mo itang kakakuha mo yung buri mo. Wow, tagumpe ita, kuha mo yung buri mo, asali mo yung buri mo. Pero yung tunay kaligayahan, kembye, putang nung nanumangatin ka, pasalamatan mo. Success is getting what you want, but happiness is wanting and celebrating what you already have. It does not matter where you came from, itang writer Brian Tracy. Naman maulaga, nukar kami nibatan o naning penibatan mo. Ing maulaga talaga nung nukabisang paintungol, nung nukabisang munta, naning direksyon ng biye mo. O iting mas misasabihan tangin niya. Tanay po apalitan ng milabas. Tanay palitan ng 2023 nanumang milyari. Pero mas maulaga nanu pa yung kikatampay tungulan. Ipa sa Diyos tamo at kaya betayang ginu. At inya pong meto nga panalangin, Santa Teresa de Avila, makasulat siya po ini kitang malatinang prayer book, awsan damong breviary. Nga naking kayang Spanish writing, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no este muda. La paciencia todo la alcanza, quen a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Nano mo yung buri na sabihan, Saint Teresa of Avila, in Dios sapat ne, solo Dios basta. May nothing disturb you, may nothing astonish you. Everything passes. Hanggang bagay lilipas mo. Pero in Diyos, manatili yan. Patience can attain anything. He who has God within does not lack anything. For God is enough. Potang at yung Diyos keng busal mo at keng pilubluban mo, ala na kang kailangan pa. Uling yung Diyos, ganap ne at usto ne. Learn to accept more than to expect. Neng kay mag-expect mo, titangasahan. Siyempre, ma-disappoint ka kanito. Neng kay ngasahan mo, makanya niya ugaling tawin, may pakanya niya pala, man makanyan. Potang marakal ngasahan kembya, neng kay you be disappointed. Pero it's better to learn to accept. Tanggapan mo nung nanoy ngatin. Tanggapan mo. Ting kasakit, ting milyari. Ati mo ako, may stroke na, tanggapan tayo, tatsuna ako rin. Pero yung maulaga, to accept more than to expect. Then, indeed, we will hold on to what is essential. Magbayo po ing banwa, 2023 to 2024. From December, maging yang January. Magbayo po yung dakalabagi. Pero ating bagay, importante at manatili. Then, anda ko po assignment na. Pwede kong maglista what are the essentials in your life? Can you define your essentials in life? Pwede kang maglistahan kimbiye mo, nanula rin pe ka importante kimbiye mo.
Potang deni rempe ka importante, balo mo rin direng importante, nano laman ding magbayo, nano man mawawala, nano man milipas, agyo mo ng tabiluan, uli ka tika mission, para ka rin importante bagay kimbiyatam. Define your essentials. Happy New Year po kaya katangan. Kilagyonig pa po ng anak, po ng Banal na Espiritu. Amen. Pasyag tayo po, yung kaya katamong kasalpantayanan. Sasalpantaya ko king Diyos sigpang mayupayang tutu, linalang king banwat yato, at kang Yesu Kristong anak ng bugtong nga ginutamo, pengagli king upaya ni Banal na Espiritu, bibait kan Santa Maria Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlong aldo sinubliyang mebye, pepayta siya banwa makaluklok wanan ning Diyos sigpang mayupayang tutu. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, bamukum ka ring mabie ang pong mga mate. Sasalpantaya ko king Banal na Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king panisamak din santo, king pangapatawa da rin kasalanan, king pangasubirang meding mete at king bie alang angga. Amen. Manalangin tamo kingig pa, iting bayong banwa. Gawa na katang meto nga bayong balayan at bayong biye. Manansa ng hindu tamong nin Diyos, sa upa na katamo kikakatang pamalalangin. Nga tapong makibat ginu, panuwanan, mukengan. Itangan po. Ginu, panuwanan, mukengan. Para ka rin dakal ng masampat at pinandit ding banwang iti. Para king dakal akaya panalub at kapatawaran. Para king labis-labis agana ka at nagit pang kabibabatan. Mitong tiwala tang manalangin king Gino. Ginu, panuwanan, mukengan. Para king metong matagumpe, mapayapa. Para king masanting apanirakayanan king kaunlaran. Para king obra, karing alang kapanintunan. At para king nagit pang makataong kabilyan, ding nagobra. Manalangin ta king Gino. Ginu, panuwanan, mukengan. Para king Panginoong lugod, karing pibale-baleta mo. At lugal, para king kakatang anak. Para king dakala kagalangan king biye. At itmigit pang pamangambil kaniti. Para karing alang sagkul, apang naglakbe. Manalangin ta king Gino. Ginu, panuwanan, mukengan. Para king tatagan ni Espiritu, ng panagsakripisyo, para king kapanaligan at tiwala, para king kagiwan tamong bayong bagay, at may pangadiwa ng legwan, manalangin ta king Gino. Ginu, panuwanan, mukengan. Para ka rin taong kawangis ng Maria, mapakumbaba at masuyo, para ka rin indong alang likat, magmalasakit, para karetang kapilaman, emikayanak, manalangin ta king Gino. Ginu, panuwanan, mukengan. Para ka rin pamilya at ka rin mahilig magdili-dili. Para ka rin sundalos at talapamayapa. Para ka rin pamuntok at talasuyo. Para ka rin mga biyasa at ka rin karaniwan na tao. Manalangin ta king Gino. Ginu, panuwanan, mukengan. Ngayon po at pantang sarili tang kapangasan. Panalangin tala po rin kaya tang intensyon, king misang iti, lalong-lalo na rin kaluguran tang pamilya, at din kilala tamong mangailangan panalangin. O malugod na Diyos, kapban may banwang iti, king kaya kang lugod at ganaka, ibuklat may pamikatagon kaya kami, ingayarapan miyang alang takot, mitmong tetagan at kasalpantayanan, king kapaniligan at lugod. Itiaduan may kapamlatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing liturhiya ni Eucharistia. Rempong kaya katamong pamilyang ngining kapasko ay bayong banwa. Reng pamilya Manyalong. Ing kaya katamong barangay captain, i Mario. Ing kayang asawa, i Sister Noemi. Reng karelang anak, i Maggie, Marvic, Christina, Nicole, Marco, Anjanette, Marion, KB, Mark Christian,
and Mariel at ding all-mandate organization po. Manalangin kayo kapatad, bandating kaya katamong daon, matanggap larapan ng Diyos, igpang mayupayang tutu. Tanggapanes sana ning Ginoo iting daon karinggamat mo, king ikapurit ikaligaya ning kayang lagyu, king kaya katamong ikasaplala ating mabilog ng Santa Iglesia. O igpa, pagmasusyan miya, kaniting panawuning umpisa ning kaya kaming kaligtasan, kaniting kapiesta ng Mariang Induning Diyos, adwan ming kaya kang karikaya kaming kaligtasan, midas king kayang katuparan. Iti adwan mi kapamalataan ng Kristong Ginuming. Amen. Ing Ginoo yang manatili kaya kayungan, At kaya ka iyat antimurin, nayo reng pusuyo, makayat na no, king Ginoo. pasalamatan tayo in Diyos sa ginuta mo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin o igpa, Diyos nga langanggat lubos mayupaya. Kapamlataning metong makapagilala at pasabing misteryo ning nuwa na Birhen Maria, kiglinim bugtong ng anak Adelane, king dalise ng sepupunan, ing ginuning banwa. Ya, ingakilala ming, aliya halang akilalang lalaki, meging yang indu. Ya, aming anak menatili ang Birhen. Nanupin ing tula ning kayang adwa,
king adwa mong susun akalam, mitmuyang makapagmulala ing pangainduning birhen, at minmong tula ing pangabait ning kaming mengabus. Kapamlatana ringangel karin banwa, iyampang ding karelang panalangin ning pamanyamba, kabang magsaya kami king arapan mo at king alanganggang ligaya. Misugya sana ing siwalami king karela, king matagumpen ang dalit ning kapurian, at layon ngamingan kakanta. Deta pong makasiklaud, kabitala po rin wanang tanggam at malapit king kakatamong puso. Tunay kapin banaloy pa, ikang panibatan ni sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa naretingayin king espiritu mo, ban para kaya kami malyalang katawan at daya ni Ginuming Jesucristo. Bayami daon kusang luping pamaylasan at kamatayan, king waning tinapit pepasalamat tsakeka. Piraso na at binyene karingkian disipulos nga na tagapan niya iti ikongan at kananya. Iting kanaong katawan amidaon para kay kayungan. Makanyan mo naman kay ba't ngapunan king waning kalis. Pasibayang pepasalamat kaya ka. Binyening kalis karingkian disipulos nga na tanggapan niya iti ikongan minumko kaniti. Iting kalis nga na akong daya, ing daya nimbayo talang hanggang tipan, amibubu para kaya kayo at para karing sablang tao. Ban kanita mi patawanan la ring kasalanan. Daptan ite bilang kapigaganakan kanako. Pasyek tayo po yung misteryo ni Kasalpantayanan. Inyang yeni gaganakan mi o ikpa ang kamatayan pamanyubli na mebye ng anak mo, daraon mi kaya kaiting tinapen ng biyat kadis ng karigtasan.
Lain ming pasalamatan kaya ka, impepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kami nga sanang misulusulo king kataon at daya ng Kristo, tipuna na kami ating metong ning banal na Espiritu. Ganakan may oik pa, kaya ka Santa Iglesia makalaganap king mabilog ayato, kambe ng Francisco, kaya kaming Santo Papa, Florentino, kaya kaming Obispo, ding sablang pari, ding malugod na susuyot magobra, sasaop kaya kaming kasal pantayanan, lalong-lalo na kaya ni Kim Parokya, mi Kim Banala Cruz. Ganakan mula na banding kapatad ming pepainawon at maninayang subling miye, ading sablang miyango abiye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit kim biye alanganga, ban kaya benang Maria, Birhenin Duning Diyos, San Jose kayong esposo, ding sablang apostol at santong tinupat king malmong kaburian, king kaya kabaning panahon, purian dakat paligaya, kapamlatan ng Kristo kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo kamben at kaya, igpang mayupayang tutuka gumning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Ngeni manalangin tamong mitmong kapanaligan at lugot, kingig pa karingamanong tiro ng Yesus kay katam. Anting pamamanawat mi, karimik kasana ke kami, emukei pai sambi kuso, dunay kapuski marok. Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ba't king kasaupan ni kaya ang pakalulu parati kaya mikabos king kasalanan, miligtas king sablang kaligadigan, kabang maninaya kami kang bening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo kaya kaming talapangabos. O ginaming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. E mo sa babaligdan ni kaya aming kasalanan, no nailawan mo yung kasalpantayanan ni kaya ka Santa Iglesia, at pamayapan may pong bilugan nagpangking kaburian mo, ikaw mabibi at magari, manggaman king alanganga.
Amen. Ing lugod at kapayapaan ng Ginoo manatili sana kay kayo na. At kaya ka antimurin. Matula tapong pasyag ing kapayapaan ka rin kaya beta sisimba. Kapayapaan po kayo ko. Diyata pong makasiklot, kabitala ring walang tanggam at malapit king kaya tamong puso. Inyo yung kordero ng Diyos ni Jesus sa milalako king kasalanan ng yato, nuwan na rin mayaos king apunan na ni kordero. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka, dapat yagkas miya yung amano mo, pumayap na ako.
Manalangin tamo. Oig pa kabang pagmasusyan miya, papasyak ing Birhen Maria, imaning Kristo, indu ning Santa Iglesia, ing pamakinabang misana king kayang anak, yatad na kami, king kaligtasan, iti aduan mi kapamlatan ng Kristong ginumi. Amen. Bukas po nga bak, alas 7, iti pa po misa, ne po. Kaya beke, misa Father Mandy, batak tang bisita tang pari. At pasalamat ko po karang kaya katamong talasuyo king kaya katang parokya. Ako na po babanggitan din lagyo pero po maging matagumpay kaya katasim bambeng hanggang yaning misang bayong banua. Nung alalo po hanggang menigobra. Kayang liturgy na po, deng may masa, deng commentator, deng choir, deng Knights of the Blessed Sacrament, deng EMHC na po, ng HC. Deng kaya tamong COMI, deng kaya tamong online operator set na tapo pa po, deng hanggang mig-offer si Naup, ang po pa pong mi-down, sakripisyo, kapasalamatan kay katang misa. Karangga pong sinawat megobra, papasalamat ko po kay kayong palakpakan tala po. Kaya bela lang po rin ikatang ushers na po rin ikatang collectors. At bendisyonan da kayo po at sana maging yang mas magrasya ng kakatamong 2024. At pasalamatan tayong Diyos kayong milabas sa banwang iti. Ing ginuman at iliya kaya kayungan At kaya ka antimurin. at bendisyonan ako ng Diyos. Bendisyonan rin kaya kayong familia, din kaya kayong kaluguran. Kilagyo ng igpampo ng anak, panimbalan ng Espiritu. Amen. Isipan nyo lahat kaluguran, ay isipan nyo lahat isulat na anong pinaka-importante kimbiya mo. What are the essentials in your life? Hindi alimala mo po. At then, hindi ko lahat compromise. At tala po paboren, makakalingwan. Nangyang marakalang magbayo. Huling yung Diyos. Tutuyang tapat kaya katamot malugod. Kaya katang misa, mi daune, Happy New Year kaya kayungan. Salamat, King Diyos. Happy New Year po. Among before po, atin niya pong kantay, Sir Nick. Opo. Sensuan tayo po, Mother Mary. Uli niya po yung kapiesta ng ni Maria, Indo ni Diyos.
itong at kayo kahit hindi Pasko ay Happy New Year po, kaya katawan. Happy New Year po.